thir tu le ngai thatu te tho tran ni chibai le vek ku le tun tu ma chon FIFA World Cup in khe result han soi tur te aum lem lova football thuleng hi soi chole mia mai donong o abul tran nan United in Erling Haaland senglu theinu hun tha anno nei to chungchang hin bol tran ta ila Ole Gunnar Solskjaer khan molde team ain kon lai khan United club ho tu te ne na Erling Haaland ni senglu turin alo shil dai to wa kumsang ni sompako vela khan Haaland hi molde tan ala khela pau million level chawin heti hun lai han senglu thei ane hemi chungchang hi Ole Gunnar Solskjaer khan United club ho tu te po ashila Erling Haaland a thei na le a that tok zia chu United bot ne na ashil ane ma se United club ho tu te khan an ngai venzui talem lova Erling Haaland lam hi anmel tamia lova scout po antir lo ni hin an soi hei hi Ole Gunnar Solskjaer chun poi ati thu asoya khati hun lai khan United khan lo melin lo la lu ta se chuan Khovela striker Thaber te zingami hi United tan a khel nge yang chu tin Ole Gunnar Solskjaer chuan aron soi Lionel Messi point an chaknu khan media ten an zona chu changin tin Instagram kaltlang point hu aron soi nual boka Lionel Messi chuan thil har sa tak pan ma chonin kan paltlang towa chuta chon be sei na sang tak kan nei to ane kan be sei nei atop to don lova thei top kan chua chau ze lang enge kan ma chon don ti lama kan boi lova malam kan pan zel ane engpo chu lo thleng se pui kan ti lova ma se tun din muna chon kan be sei nei atop lova kan kal ze lang tin Messi chuan aron soi Thomas Tuchel point Hurricane chungchanga an zona churon soi vele ta yin an game na nong bera ache thatok lo ni hin an soya hei hi Thomas Tuchel chon ron changin ani hi kan captain ani ya national team captain a chon athaber te zingami ane tun din muna chuan Hurricane na e tha hi anum big lova a football zin kongpoi amang tha hle yin ka hria tun din munain a football zin kong a thatber hunlai atong chhome ka kan team a po mi tangkai ani nge ye tuna po gol khung to zat in hretlang anga chet fu lo chang de chu om ve thin alom ma se kan khelle turai ro ani hi thatakin aronin lan le towang ti hin aron soi Granit Xhaka po antlak chungchang referee chu ron mo pu vele ta hin kha thil thleng kha tu lo ati hle thu asoi Granit Xhaka chuan red card chungchang han thil fair lo chu aum nge ya red card khan engkim chu ati danglam ta ane khain khela khan game kan thun lai le kan tha thun lai tak ani ya referee thutluk na fel tok lo wangin thil hau tak tak le thil shom tak chu kan ma chon zui ta ane FIFA hen engenge dan an siam kan threlem lova ma se football chu ati hlum chiang hle ani ti yen Granit Xhaka chun kha thil thleng chungchang kha arun soi Erling Haaland point Jude Bellingham chu ron fak le hin in khela zone no media ten an zone chu aron changa Real Madrid le England team player poimo Jude Bellingham chu player thale ro pui tak ani thu le England team tana player ro pui in ber ani thu aron soi Haaland chuan ani hi tun din huna Khovela player Thaber te zingami ani ya midfield thara chun ani tlukpo anom lawang chu kan team tan po thil har san tam tak min thlena ani hian player Thaber ni hi aphu thlot ani Khovel midfielder Thaber ani ya tlarmalam apui theya a dribbling abon le bok world class player dik tak in zong don ani chuan Jude Bellingham hi en top mai ro tin Erling Haaland chuan aron soi Lionel Messi point England an ma chan tur chungchanga an zone churon chang vele ta yen Messi chuan tun game hi ma chon kan chak to khop maya kan national team le anni kanin ma chon tur hi chu thil ro pui le special big ani kan ram le an ram loin ma chon to te clear le ta ula thil ro pui tak a thleng le nge hin karing England team hi ma chon ka chak thin emema tun tuma kanin tong tur hi kalom hle ani he team ro pui le thatak anni ya an khel po kan en ngun khop maya team ro pui le thatak chu an ni nge ye kanin ma chon tur hi kanin bot sai thahle do na semi final mu nom tak ro pui tak kan lan tir nge yang ti hin aron soi kumin FIFA World Cup history ro pui tak kan mu chho nual towa Messi te Ronaldo mai ba ka midang point record thar an siam te po kan hrenual to chutiang kara chuan FIFA World Cup khelme ka thil ro pui dang makve tak chu aron thlenga
FIFA World Cup heti chen hin nei ani to chung hianin FIFA ranking a asang paliten semi final hi annalut ngai mi alawa kumina ero hei hi athleng ta ane FIFA ranking a tuntin hmuna France si pakhatna ommekin Argentina pathnina an oma Spain chu pathumna omin England chu palina an oma FIFA ranking a athazol paliten semi final anlu masak ber chu hei hi aron nita ane dangdai ve tak chone FIFA ranking a pakhatna le pathumna te anin machhondo na pahnina le palina te in machhondon bokin FIFA ranking atanga asang palite a hian tu hinge final champion kan rin lomle Zlatan Ibrahimovic po na takaron tong vele ta yin Fox Sport bandit hin England team a noni madwe ke chutang kai lo le a ashiat thu aron soi Ibrahimovic chuan Fox Sport a thu asoina hian Norway laka England team kha an thatok lo emma first half minute somni panga chung phei kha chu player som vel leka khelanga ke chun ka mu ane noni madwe ken bola chana piang khan thil dom lo athleng zi amaya atang kai lo hle khelve mi lo angvel ane England goal masazok anu na kong khan hanlen leta ula ani khan thil ti sual tam tak aneya camera cable tevel khanin ball khalo fu ta se chu England team tan apoimo zokang noni madwe ke hachom lowang vel chau ane khain khela chang cable where I point noni madwe ke kha atang kai lo zok ti hin aron soi Egypt forward Zico point to tharon nei vele ta hin FIFA World Cup atang no chu anni chungchang Argentina hi ala holle ni tur ane Lionel Messi chungchang an zona chu ron changin Egypt suen forward Zico chuan Lionel Messi player thaber te zingami ania ani na taka chun a thaber nin mitam tak chun an ngai me ke ani hian danglam na tam tak a thlen thrina player 30 point kan soi reng to wang ma se ke ka ngai dana ero Ronaldo hi chu achung zoka ala thawa Ronaldo aya tha hi ke chun kala mulo ane Cristiano Ronaldo big phei hi chu a tha ka ti emma Messi aya chunga hin ka da reng to bokang Messi poi player ro pui tak chu ani nge ya ma se ngun taka han ngai to chonin Messi an atluk lo hle in ka hria tin asoi ve tlat mai Argentina le Switzerland te anin machon tum khan match referee le Lionel Messi te in biak na po an ron ti chuak ta Lionel Messi hen alo tong khum na ve angreng khop mai khain khela han thil thleng engmo atam angreng khop maya boina kara Lionel Messi and match referee heva biak atuma ma se match referee hankal kiang turin alo ti ni ngei tur ane Lionel Messi chon min za lo me su ke point za takin ka bia chea iza hi ke point ka phu ane chu wang chong khating khan min ti to me su tin Messi hian an khum ve shrep mai dang dai ve tak chu ane Roma lampoin Leandro Garnacho chu sengnu antum ta ni hin alanga Chelsea team ina chuatir an phalthu anlo seito Garnacho hi achonge arinom chhoutran ta le Garnacho hi tun din mana Chelsea club ho tu pa club dang Strasbourg lama kaltir antum ni hin alanga Garnacho hi chon hetianga ti kolvel hi adu big lo ni hin an soi ve bok tun din mana Roma lam chon sengnu antum thu an ti chiang towa akal mai rin na te po alian chhoutran ta le Arsenal lama Leandro Trossard po kan muto don loti achiang thokhat ta nizan lama khan basic ta son an sengnu tur thuron ti chiang ta hin tlap pahni te Trossard mana euro makta doi somnin anin rem fel towa kumsang ni somni poko thleng dai contract aziak bokang tundin mana Leandro Trossard ta thutluk na chau hian ngak to ni in an soya Trossard thian athutluk na aron soi rualin basic ta sin an sengnu don ta ane Chelsea lampoin goalkeeper thar an nei chho nai ta ni in alanga nisa na makhan English media ten an tar landan chuan Diego Costa chu an befel trap to ni in alanga aman atan hian euro makta doi samrukin tlap pani te anin rem trap to ni in an soi Chelsea lam heng goalkeeper thar an jong chho na sakhop maya Maignan po sengnu an tuma an hlotling do no ni in alang to tuna Porto Portugal goalkeeper ni bok Diego Costa lam hi an hoi chhoutran ta an sengnu thei mai arinom Arsenal lampoi Morgan Rogers chu an sengnu thei arinom chhoutran ta ni hin alanga nizana makhan amadu tu tam tak umma se Arsenal team hi an rinom ber ni hin an soi Aston Villa lam hian paw million sa somthum ve chu Rogers man hin an phu ta
Arsenal lam hian tu na thanga rei lo te ya an ngam na za chu an the chuak don ni hin an soi Roger season thara Arsenal lama kan hmunge turangai ane United lampoin an tlarlai lam chu thom chak an tumru angreng khop maya Santos an singlu tur thu an ti chian hnu hin Joe Gomez chu singlu an tum thu puan ani vele ta Wolverhampton midfielder hin du tu anei tam angreng khop maya United team lampo an ron lang vele ta hlol mai FIFA president point ni jang khan thu thar aron nei vele ta FIFA World Cup kum sang ni somthuma chuan ram tel ti tam an tum thoron puang chiang le ta hin ram somni pariat ta tangin ram somruk pali vela inhel na chu atel thei ram ti pun an tum thu aron soi hemi chungchang hi an ngai to chhomek ni hin alanga an pas ngei te po arinom ni hin an soi bok ram somthum pani train kumina ram somni pariata an tipung chawa ram somruk pali vel chu FIFA World Cup lo le turai chon anin lan to turangai ane ale lamzong tak chon achang sevio don ni hin alanga FIFA ta ne ro sum han law lu treu thaina lai turakha anjong ve ni turangai ane French defender Konate point thar ron nei vele ta hin game an khelle tur chungchang an zone chu aron changa French defender Konate chuan Spain team hi launa kan nei lova ram thatak ni ma se ke ni hen kan paltlang ngei po karing bok semi-final du thu samiro ani ngei do na thilro puiti kan tumang he ram hian thilro pui tam tak alo ti towa kumina po Spain ne chung hian final kan lu ngei karing ti hin aron soi ve khau mai Rio Ferdinand point thu thar ron nei vele ta hian FIFA World Cup khelme ka England team in an ko tel zinga soi sel lo tak Jai Spencer ron fak le hin Norway team an ma chon tuma khel thabera angai thu aron soi Ferdinand chuan Jai Spencer hian soi sel a hlo na sakhop maya ani na chente po awmang tlatrep team player kha ani ve miawa soi sel a hlo po hi awom veu ane chuti rualin game a khela hian ma ason chho zela FIFA World Cup Norway an ne trumphei kha chuan ani aya khel tha anum lovin kashia chuwang chon ani hian fak aphu leya level thar dei ani tanghin kan mutain kashia ti hin aron soi Toni Kroos point Jude Bellingham chungchanga angai dan choron soi vele ta hin Toni Kroos son Bellingham hi afak le Toni Kroos chuan khaing khel kha in let teu Bellingham kha omlo ta se England team ha an chakin karing lova Declan Rice ain liama thatak point ain lan thei lova chutiang kara chan Bellingham khan a that je choron lan tirin world class player ani je chu chiang takin aron phau chuak ta ane kha England team tan chan lom na tur clear ani ya an game khenle tura po ani hi tangkai le phian in karing ti hin Toni Kroos son aron soya world class player dik takani ti hin aron fak le bok Colombian star Jamilton Campas po anrama hongam ri lo ni in anron soi vele tatlat maya hei hi achan ber chu tha votu an tam angreng khop maya hemi chungchang hi an chui chhome ka an chui chung hi chuanin Jamilton Campas hi anrama hori lo turin an ti ni in an soi bok Country tangin Colombia le Switzerland te round of 16 anin machona amairo chu Jamilton Campas hian penalty a thela hemi wanghian antla zui tani kha hei hian soi zui ti tam le hian Colombian star hi tha votu an oma an rammi puite zinga po ho ve ngam lovin tuna hian ram danga alatang mek ni hin an soi hemi chungchang Colombian lampo hin thuthar anron nei towa Jamilton Campas si tha votu anom ngei thule asahim na wanga anla hotir ri lo thu an soi ni hin alanga an chui chua vele ani hi chu hole mai thurangai ane Escobar chungchang te po kan hretlang anga khatiang thil kha Colombia rama hian athlen le an hlau leya Jamilton Campas po hi asahim na an ngai to sakri thung ane Manchester United forward Rashford po Arsenal chon singlu antum ni hin thom aleng vele tatlat maya court of sight in atardan dan chuan pawmilen somni velin United hen chotir anphal ni hin alanga Arsenal team lam hian anmel tai to hle ni hin an soi an player thren khatnen in thleng dang kong po anjong ni hin an soya tunge mingero tardan ni loma se Arsenal lam hian Rashford hi singlu antum nge a angta Court of sight in the Tarlan Danin, Chelsea lam point to tar anaya, Tlarlai lam tuam chakzon antum na konga, Adam Horton to sing no toy antum to puang in, Kumsum nipaniao pa he, Amadu tutetsu,
makhalin anni hian senglu antum don ta ane Real Madrid lampoin an hi senglu antum me ka Premier League train Liverpool le United point an hel na sa le Chelsea team po an ron lang zui vele ta Adam Horton hian lak chho viau thon ane Hurricane point club thar zong don loti achiang ta nizana makhan Bayern Munich chang contract thar an je pui trep to thu le tu na tong rei lote a inrem na an nei pui tur thu an soi FIFA World Cup tier lama khan Barcelona le Bayern ten in biak na nei antum ni hin thom aleng chiama ma se he hi thudik tok lo ani thuron ti chiang ta yin team to gena tarlan dan phei chuan mimalin remna an nei to ni in an soi Hurricane hian kum sang ni somni pathum khan paumilian somriat pangai Tottenham Hotspur train Bayern hi azoma Bavarian team tan hian Trumsa somni pasari inlan to yin goza somni paruk zet mai akhung tling der to ane Liverpool team in a chuatir an phal thu an sei to kodigak point du tu nei chho trak in adu tu zinga Tottenham po an ron lang vele ta hlol maya Ben Jacobson atarlan dan chuan United le Spurs te hian anin chu don a ang hle kumsang ni somthum thleng dai Anfield ta contract alan ya amanero atlom zok lo tura ngai ane hemi chungchang hi Fabrizio Romano point atar lang towa gakpo hian Liverpool achua san ngei arin oma United ai chuan Tottenham lama hian an kaltir du zok tura ngai ane Chelsea lampoin FIFA World Cup a che thatak Mexico striker Julian Quinones chu sengnu antum thu puan ani vele ta Alcocia team tana inlan me kumsom ni pakwa upa hi Chelsea team hian sengnu antum don ta ane Saudi Pro League season liam ta han top scorer ani ya go samthum pathum khung hem mai hin FIFA World Cup po athat je chu ron lan tir le ta thova hemi wang hian du tu po an thanem ta hle ane Chelsea po du tu zinga an ron lang vele ta hlol mai Arsenal lampoin thulo mam she tur an nei trep ta ni yin alanga niza nama khan English media ten antar London le L'Equipe Newsin atar London chuan Arsenal hian kumnga dai contract je pui turin in remna Bruno Guimaraes an nei puya club pani te hi anindor lotlin vele Bruno hian contract azia kang Bruno Guimaraes in du tu nei tam vioma se adu thanber chu Arsenal ni in alanga Newcastle hian chuatir la phal chialo ma se an chuatir nge yaro arinom tlapau tu te hena chu adil fel towa St James Park chu sanin Emirates Stadium lama hian akal nge arinom ta Liverpool lampon ni jang khan thu thar dang an ron nei vele ta English club tena sengnu tuma an hel na sat mai Mora chu sengnu antum vele don ta Gilberto Mora sengnu tur hian sum the chuanual antum Mexican talent thatak nei pa te hi alak chawang reng khop maya kumsom pasari mi chau nima se FIFA World Cup a Mexico tana player poimo tak ani thei der towa hemi wangin du tu le hel tu po an thanem ta hle ane adu tu zinga United ning po ari chau tran towa City lam ngei po an ron lang to bok tun din huna Liverpool an ron lang zui vele ta ane tun din huna hlutna hi Paumilen somthum pani ve line turangai ani thong Arsenal lampoin antlar malam chu thawm chak antum chho zel maya nizan lama khan Julian Alvarez chu sengnu antum thu puan ni vele ta yin Barca chu makhal antum thu puan ani Atletico Madrid striker Julian Alvarez sian Premier League hi a rechiang sa City tan ro pui takin aloin lan to City chosan no Atletico Madrid tan khel mekin ache thalle ya World Cup po ache thadje kan thretlang chu hemi wang hian Arsenal po an ron lang vele ta hlol maya Euro makta doi zanga vel hu hlutna nei mek Alvarez se sengnu an ron tum vele ta ane Francisco Trincao point sum chu aum ve don ta ni hin alanga kumno pangte ni chungin Saudi Pro League apan don ti aron chiang vele ta kan hre tangin Francisco Trincao Sporting Lisbon tan season liam ta han ache thatle ya du tu po thanem tak omin Premier League club lian te phaichon andu veka adu tu zinga United le Liverpool te chu anming arilian hle nge ma se Saudi Pro League pan turin thotlukna asiam felta Sporting chosenin ala li chu azamang tundin muna inrem na tlonting enkim afel vek towa Portugal international forward mana hian Allah li hian Euro makta doi somni panga an seng do na kum khata
euro mak da doi som pakhat vel a hlo zia dona kumli dai contract a ziak don ane aum zia chu bonus nen zongjong hian Saudi poli kan kumli chung hun a mangani chuan euro mak da doi somruk vel tal chu atlem bera a hlo chuak man turangai ane Tottenham lampoin ni zanghan thu thar anron nei vele ta antar malam thom sak antum na konga Ferran Torres su senglu antum thuron puang vele ta yen Ferran Torres senglu turhen sum the chuanwal antum Barca lam hian Torres mana hian euro mak ta doi som thum panga vel an phut ni hin alanga kum khat dai chau contract anei to wangin chotir an phal ni hin an soi ma se hemi chungchang la porta chunni zangkhan thu thar aneya hemi chungchang hi soi kan la duri lova Ferran Torres World Cup a khel me ka thatakin inlan ro se Fraser Lopez tin aron soi Argentina goalkeeper Emiliano Martinez poin England team an machon tur chungchanga an zona choron chang vele ta yin Emi Martinez suan England kan machon tur hi apoimo hle dona thil special tak aniyang rampani te hi loin machon nual to yen su nu tam tak awma athalo le athalam te po nualin Diego Maradona hand of god phei kha chu soizui ahlo renga khangwang te po han tun din monin bo rok chu alian viau don ani Fraser atama game har satak ani chhozel dona mase ke ni lampo kanin bot sei thle ya England team paltang turing kan thato ke tin aron soi Erling Haaland po alar chhoze maya FIFA World Cup phei chonin aming hi ron te lar chhozwal le ta yen Peru rama phei chuan Erling Haaland hi angai sang to hle ni hin an soya Peru rama naupiang mi zali somruk pariat zet chuan anminga Haaland ti chu an chutel ni hin alanga omzia chu anminga hin Haaland ti antel tinani chu heng zinga mi somko pakhat piang te phei chu an full name kan ti anming pumpuya hian Erling Haaland ti chu an pu ni hin an soibok dangdai ve tak chu ni Jokol point thu thar aron nei vele ta Thomas Tuchel team te chon Argentina chu an mutlok tir thei arin thu ron soyen Messi le a ho te chu an ha chol tir thei nge arin thu asoi Jokol chuan England team hi an tha thokhat viawa FIFA World Cup khel me ka po final lu turin an thato viawe tundin mana Argentina yan sia ka timi alawa ma se Lionel Messi le a ho te hi Thomas Tuchel naw te hin an chol ha dam tir to ngei karing FIFA World Cup a England team hen final an lu tanga Argentina ro kan mang thang ti hin ron soi Liverpool lam point thu thar nei chunjom zelin tundin mana kai su sano chu an hnai to hle thu puan ania Japan ta na fe chuak che thatak mai kha ania Liverpool hen senglu antum tak tak a ang hle tundin mana kai su sano hlut na hi Euro mak ta doi somruk vel ni turangai ania Liverpool hen main defensive midfielder hi anhel zui na sata hle ani tundin mana kai su sano hi Arsenal le United point anhel ve mek bok ole hamichin haton rumatan ni mai se clear to te channel min ngai lut saka inchunga lom thuga soi tak meu ani like share le subscribe lo man tan min han la pui le taula thungai nom thakte nei mo chau chunjom le zel kan tum don nia